Амен. Од дервишија со сил, о суфие или о следбенике клибетеске. Ако мангајате постина матемеске, валяните постина са со постинала без рамазанеске, никако хајбаја, никако пибаја. Или те вакиродеја традиција, која со ачидеа маре праленге дервишенге, компаните чивен кафе или чај, или техан само тари пув. А кава пости, кој мангело, по правило и тало исто те постинал песа со постинал по рамазанско пости. Бути тало погрешно тумачимо ке да вакерла пе дека ошие мударги имамо седе. Сад на джангио о пекамбери о мери бапуну комор. Ке да таро тикни пепанда олесте сине хабери о нучалескере котар камера. О джангио Хазрети Алија котар камера. О джангио Хазрети Фатима кога камера. Дури печајке адиси мукля ангедерте мерал вакергјала ке кокан масекалдин мичај ту парламанде најпрво каве мацар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Секова пости со постинела петало шукари. А кава пости со постинела пестало необавезно пости. Со значило необавезно пости, насијан морално те постине, али ситу се лапија. Палуне триндиве или палуне деждиве. Нормално палуне триндиве лело петародува дека си до најпаре моментија ко каравани мамо синески. Тега не одла палуне трин јаштардиве, тега не чинавдило панилен дартаро Еуфрат. О Ибн Зијад, кога со сине генерали ки војска ејезитески, чинаѓао пани, те напиен о ехлив бейти пани, да би те овен жена, хем те новенен сила, те марен пес баре војска ја со сине буд ко побаро број, најдека таро дешу 2000, дешу 3000 аскера против ефтавар дешу дујчене баравар чавенца, баравар трдеца. Шукарите постинопес. Али о проблемитало на те постинопес хајбаја хемпибаја. А савко пости, нико шеријатско блоко, нико шијско блоко напостојно. Значи, ко шије напостојнела постива хајбаја пибаја. Или те вакиродеја традиција, која со ачидеа маре праленге дервишенге, компаните чивен кафе или чај, или техан само тари пув, тена на кен пајнеста, односно тена лемпоја тези, и панда ја рабукја, тена ика лемпо марешеа песта. На не одова оматени, на не одова пости. А кава пости, кој мангело, по правило и тало исто те постинал песа со постинал по рамазанско пости. Значи, англедер тикло окам, кереатонијети, хем ке да зајдинало окам, ке давало акшами, пак ја да пости. Насмијате ха, насмијате пие, насмијате односија, значи исто сар о принцип е Рамазан е скоро. Значи, амен ги ачило, таро алевие, амен ги ачиле таро кораја, таро бекташие, и амен о тарикачие, односно тарика, леле ме касавко обичај кова со на непрописно, кова со итало авријал, таро рамке, таро шеријато, односно таро фики стамеске, сар со вакерим косоти блокија. Хем ко суниско блоко, хем ко шиско блоко. Значи, одолеја значињава дека амен од дервишија со сил, о суфие или о следбенике клибетеске. Ако мангајате постина матемеске, валяните постина са со постинала без рамазанеске, никако хајбаја, никако пибаја. Нормално матеми, само лафи матеми, морфолошко, а валатаро значај теове тажно, терове, уплаканост, тове тажно, тове се киримо, те нааса, те посети нетут, еше и тенге со билеки кербеле. Амен, со следина ехлил бейте, сар со муклари вајати имам Хусейне, алики селам, езене паке, та езене лабединеске, алики селам, пиречавеске, кога со вакебја, мире следбениќа, дајма вајлани товен жедна, хем дајма вајлани товен покајан. Со значи не водава. Амен со следина ехлил бейти, дури насминеате оживинамен пајнеја, дури насминеате претерина пајнеја, дури вакебја секова миро следбенико, кога со ка пратинел, кога со ка сетинел пески кербеле, кога ка пиело паните сетинел пе дека амен жедна муле. Дека маре максимија тикне бебија муле жедна, со ске ојезити на мукля, односно Ибн Зијад на мукля Еуфрат тамење паните. Ривајетите рима Мусејни,
кога со слединела имам Хусейне, кога со слединела имам хлибети, валяни те напретерина купива, хем те напретерина која. Дајма валяна марикодитово олене. А мен ги тали секоја пув кербеле, сарсова керја имам Хусейне. Секоја пув италијан ги кербеле. Нормално дека о случај кербеле акрој, тало се опфатно кој ислам. Нормално дека о случај кербеле кој тало е кали точка кој ислам. Нормално дека и тало случај кербеле кој тало е бари трагедија, бари дух, кога со ислам мангела те вакерела или на мангела те вакерела бешела ки историја саре кали тамка. Аме морате сватина дека о нашај бе о животија, о шејутлукоев тавар дешо дује дженеморо ки кербеле на е губитак, него и тало добитак, него и тали победа. Соске победа, соске победиња од Чачипе. Победиња од Чачипе таро тирани, таро језиди е Муавија скоро чао. Добиња о имам Хусеини, пе инсанлу која, пе сампрду која, пе жртви баја, пире фамилијаја, тај пире амаленцар, те докажинал о Чачипе исламе скоро соске килескири доба, ке да владиња о језиди сине баро периба исламе скоро. Наше во сунете пекамбере скоро, наше во хадисија е пекамбере скоро салалаху алейхи ве селем. Најнормално дека е језите сине лескере следбениќа, амен су вакера шије. Нормално дека е Ибн Зейдескере да шије сине. Ебу Суфијанескере да шије сине. Бутитало погрешно тумачимо ке да вакерла пе дека о шије Хусеинескере мударги има Хусейне. Одејата парафраза кога со мангена течивен јек инекција, јек фракција кој ислам, тешај амен те кошамен машкарамен. Джанела пес кој си неко власти. Хем джанела пес соске имам Хусейни нашта. Хем джанела пес кој мударга имам Хусейни. Хем джанела пес соске мударги имам Хусейни. Одоа джанела пес. Амена кана мангаја ретирана, историја мангаја нешто тена нешто. Ја кавер бути кога со мангаја те чистина некас дисали политика или те чистина дисали халифет. И истина е тали чачотни. Ошимири, ланетуллахи алейхи, джанела пе дека овине аскери е Ибн Зейдеско. Ошимири, налетуллахи алейхи, сине аскери е језитеско. Овулинја таро грас, хем овчинја и мен имам Хусейнескири, а претечинали мен имам Хусейнескири. О имам Хусейни вакерја ја Ашимир. Дема Хариц те са панкераме во шта, буд жедно сил. Мате джавко Аллах жедно тушало. Хадиси таро пекамбери таро мо папу вакерја, хајване ке да качине, тебала те деле паните пиол па теле лескери мен. Ошимири со вакерја лескери? Тук е на заслужинеја те дел ту мануше капка пани. Ту заслужинеја само те лавти мен. Хемлела и мен лескери. Која ке на мударѓа? Само шија е Хусейнескоро мударѓа имам Хусейне. Ке да ошимири сине војнико. И мадам сине бучиндо, мадам сине бустрелки упралескере вуџутесте. А кај тали е кали историја, кај тали е кало Чачипе, мангаја на мангаја, морате признај нама. Мангаја на мангаја, морате вакера. Иако акава знајне тало табу, ко дисаве школе. Иако акава знајне гаравдојтало на сминината вакерен ко факултети, ако университети, ако те соđanате студириден, ама речале. Али алхамдулилlah Аллах еске олила постојнена. Историја постојнела, хем каа чолџико кајамети, аква случај со случајапе имам Хусейни, тај лескере караване. О проблемитало дека ваљани те почитина аква случај, те осетина и дук акалеше и тегири. Соске бушукар вакила ко Куран е кајти. Хема вакерен, околе шиите, кога со гере шиите, дека и тале ола муле. На ола на не муле. Ола и тале дживде, ама тумен од това на осетинена. Ама тумен од това на штичанена. Садака мулали. О шиите на не муле, о шиите тале дживде. И од олеске о шиите заслужинена те керали не почитуване. А поготово о рате пекамбе верескоро. Поготово о унуќа е пекамберескер. Поготово кога со Мухамед салаллаху алейхи ве селем пе унукон мангела сине зарпедуја ќа. И ке чубинала сине леко му, и ке чубинала сине леки мен. Па којек случај Фатима почела пе даде ја водат, ја Ресулуллах. Соске одвинеа ме чавене, ке чубинеа ко му, ке чубинеа ко крло.
Ya Fatime kavakiral ki todat yekça çipe. İmam Hasan aleyhisselam kutrunelle nay paro zahari. İmam Hüseyin'e Kabu darenle kaçinenle kikerdene. O elin Cebrail angales ki haberi. Akna şunaya ko Facebook'a şunaya ki sosyal mreža kotaro resuli na jangya po meriba kajanal pe unu komoro meriba kotarko. Akavaitalo totalno munafıklık o islam. Amen isi dosta hadisi ja priznato. O Ibn Anas kova ov prenesino hadisi de koja mi Cebrail angaleske puv e pekambereske te kandeli puv hem andala ratvali andala rovgjao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paleskiri girovniva kergaleske ja Resulullah svakava rojbe tutar. Leaka ja puv čipko tasi ke kalojol te jane de kamaru nuku imam musini kerbele aşiiti kjala. Sadla jangyo o pekamberi o meri bapunu komoro. Kida taro tikni pepanda o leste sine haberi o nu chaleskere kotar kamera. O jangyo Hazreti Aliya kotar kamera. O jangyo Hazreti Fatima koga kamera. Duri pechaya hadisi mukla angeder temeral bakergala ke kokan masekildin miçay tu palamande najprvo kave mancar. Tu ja najprvo kad kape kođenete. Palošov masek Hazreti Fatima selamlahi alejha na klej dunja palaresta. Akavaitalo totalno pelariba e pekambereskoro kudreti kuveti. Akavaitalo totalitet pelariba e pekambereskoro savršenstvo duhovno kova su penđarja budbućan gedertete si ne prski dunja. Odoleske mate zadrži naftumen buntumen džanena dekakala deždive i keralapes hadika. Metu nenge ko Facebook, isto ko YouTube, i situmen mire sohbetija, sako detalja so desinjato prvo dive, duito sačko dešto dive. Pa me bi molinava Allahe Đelešanehu, hatari e pekambereskoro, hatari e hlibejteskoro, hatari imamengoro, hatari e šeitegoro, te šaj, te doktume sabori pandahari, okola preljakola so postinena, o postinengoro o Allah kabone, kakero. Okola kola so itale mazemlije, okola kola so posetinena pes, okola so kamukenek asvi, akala deždive, o Allah inšallah kabone, kakerelenge. Hatri ehlibetesko. Hatri odole šeitengur inšallah. Ko te vesuli lengere kudreteske inšallah, te prifatimel sekova ibadeti so akala deždive. Amen. Kakera. Prelalen te prilalen, uvek dajma dova kerene šeitengi. Setimentumen ki tragedično kepele, ikeren posti, kozom so šaj, dali ko volo dva farzovno posti ili nafile posti, šukarite postinope, ali te postinope pravilno sarakurani. Sarsala kerimtu njeme. Assalamu alaikum, rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.